Za msongamano wa malori kwenye vituo vya kupima uzani barabarani, halmashauri ya barabara kuu nchini Kenya inapanga kugeukia teknolojia ili kufanikisha na kuharakisha shughuli hiyo. Kupitia teknolojia hiyo, malori yatapimwa uzani kwa mwendo wa kasi kuanzia kilomita 40 kwa saa moja ilivyo kwa sasa. Akizungumza katika kituo cha Mariakani, afisa wa Kenya mhandisi Kennedy Lugire amesema teknolojia hii itaharakisha usafirishaji wa bidhaa haswa kwenye kituo chenye shughuli nyingi kinachounganisha mataifa ya Rwanda na Burundi, Uganda na vile vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. The way bridges, we have made various advancements, technological advancements to make sure that we leverage on technology to ensure that goods are moved faster within the country. As you have seen in this station, we have installed the high-speed way in motion system. This system is able to filter vehicles moving at very high speeds of up to even 140 kilometers per hour. We'll be able to take their weights. They are either shown red or green. Once they are shown green, they don't have to enter the station. They are only allowed to go back to the road and they proceed. Basically, under the East African Vehicle Road Control Act, the act decriminalizes overloading. And therefore, all those vehicles that have been overloaded, either grossly or acts of overload, are not expected to be taken to court. They are supposed to pay an overload fee. But equally, the act has also outrode some of the aspects that happen within the road. If, say, a truck bypasses this way bridge, that is an offense under East African Vehicle Road Control Act. If a truck has got is carrying out of gauge cargo and it has exceeded dimensions, it requires to have an exemption permit. Kwingineko